атқанда çıktım çölge, belim sardı көгетлерім. Туған yurtым ана топрақ, бер опейім еллеріңні. Aynı sözlerle Nuzet Umerov vatanımızға müracaatта buluna. Bugün ise böyle bereketli köylerden birisi sayılgan Kırımның çöl tarafına yol alacakmız. Бейболуш Красноперекопск районының көй қасаба меркезі olarak қайтеділі. Көй районның Женюби шарқ тарafında ерлешкен. Көйнің алдындан Чатырлық атлы өзен кече. Янында олған көйлер 1,5-8 километр ұзақлықта Новониколаевка, шымалда есе Бозғана. Яғни Шатры көйлері ерлеше. Район мерkezine kadar 28 километр месафені тешкілете. Ең якын демір yol ise 9 километр ұзақлықтаки Военкадан кече. Демір yolдан ғайры автобуслар тоқтамайып юрелер. 2017 сенесінің қайтларына көре bu yerде 13 sokak 441 ailede 1000'den ziyade insan hayat geçire. Бейболуш 1945 senege kadar Байболуш olarak kaydetilgen. Көйнің қадими тарихына назар ташласақ, сырт Бейболуш adını da tapmak mümkün. Көй сәкенлері ise bu adını anlata білелер. 2017 senesinin kayıtlarına göre bu yerde 13 sokak kaydetilip, 441 ailede 1000'den ziyade insan hayat geçirgen. Бай богач, а Булуш как будто бы типа, возможно, будет богатым село, понимаете? Возможно, богатое будет. Вот тут село у нас тоже рядом есть Шатры, это было Бузаны. Тоже сейчас называется Шатры. Ну, тут есть варианты. Вот у нас Чатырлык, речка, ну, она, по сути дела, Балка называет. У нас только называют речка, а она сухоречье, Балка. Так вот, Чатырлык, это я где-то вычитал тоже был, у нас тут был, то есть он и сейчас еще жив, краевед, знаменитый краевед наш. Так вот, он перевел это как река, уставленная шатрами. Чатыр, дах, шатер, гора, Чатыр, вот шатер. Kırımның камераль tariflerinde 1784 senesi Көй Kırım ханлығының büyük Бейболуш olarak Чатырлық қадылығына кіріп, Перекоп қаймақанлығы olғаны қайдетілем. 1784 senesi Kırım Русияның сыңырларына кірген соң, Екатерина ферманына көре Kırım ханлығының еріне Таврия вилайеті келе. 1802 senesi ise Жанкойның сыңырларына кірем. 1805 senesi Октябрьның 21-інде keçirilgen көй тертібінде 18 azbarda 171 insan yaşap, tek Kırım Tatarlar көйі olarak kaydetilgen. Arbi haritalarda 1817 senesi bu yerler küçe Байболуш olup, 28 azbar olgan. 1829 senesi ise sırt Бейболуш olup, Жанкой волостына кірген. 1842 senesi ise көйде 13 azbar kaydetilgen. Владислав Скрипка көй мектебінде çok yıllar devamında müdür olup çalıştı. Көйнен bağlı olgan tarihi araştırmalarını geçirmege hareket etti. Что вот после Крымской войны в 1856-62 годах отсюда была вторая волна эмиграции крымских татар. И вот здесь у нас в Перекопском уезде опустело больше 10 тысяч десятин земли. Из 278 селений 244 опустело. Вот, вероятно, в это время опустел и наш Байболуш. И в это время начали сюда вторая волна эмиграции. Поэтому здесь у нас были немцы. У нас в школьном музее когда-то была схема, я одну старожительницу, женщину опрашивал, и она прямо мне схемку нарисовала, где кто жил. Тогда в Орловке в нашей было, ну она до 47-го года была Орловка, то есть Байболуш, а потом же все у нас села вот здесь, все их переименовали. Так здесь было всего около 30 домов, глинобитные такие домишки были. И вот немцы были. Был Бауэр, ну вы знаете, это землевладелец. Вот эту тут рощи, остатки рощи, это он насаживал.
Во время войны, кстати говоря, под этими деревьями, и сейчас даже такие воронки остались, там были склад горюче-смазочных материалов немецких. Вот. И, значит, Бей-Балуш, вот, он так и остался до 1947 года. Потом его переименовали в Орловку. Көй сәкенлерінің сөзлеріне көре 1864 сенесі бұл ерде жәме олғаны қайт етілі. Шымды есе мерkezде халқының күчінен құрылған дигер жәме өз ішіні алып бара. Халқымыз есе айны ерлерге сүргінліктен соң 1987 сенелері қайтмаға башладылар. Шымды көйде яшаған қырым татарларының сайысы 150 инсандан зиядедір. Өз күчінен көй векіллері бұл Аллахның евіні яраттылар. Жәме асылда 2000 сенесі совхозлар нелер дағылған вақытте бұл пекарниді. Сон Ленара ханым деген бір апай біздің совхозын алды. О апай сон берді мұсылманларға дин тарафтан жами япарсыңыз деген. Әбледе яваш-яваш Аллаға шүкір мана балға кетірдік ремонт япа. Ватандашларымыз ел-елдан жәмеге яқшы итибар көрсетелер. Бинаның içi ремонт етіліп, sıcақ табан төшелді. Бұнен афсоски іш бітмей. Енді doğruсын айтқанда ақша çok керек. Çünkü o yanda bir açık gözümüz var. Onu yapsak bu aslında uç gözden ibarettir bu bizim camimiz ama o yanını da remont yapmaya istedik. Endi finans taraftan azıcık kıyın. Bunda yaşayış kıyın koydu. Adamlar işte yok, bir şey de yok. Onun için pensiya alған pensiya алып отыр, істеген çölge var деп, çölde der vaqti iş olmay, herkesin tayfası var, tayfaсын bakmaya isteydi. Biz isteydik ki bir abdestxane yapma, Allah kısmet etse bir minaret kurulsa bu camiye yaxşı olur. Bizim mübarek günlerimizden birisi, Oraza vaqti da az olsa da iftarlarını vatandaşlarımız keçireler. Көй сәкенлері bir cuma namazlarını kaçırmaylar. Endi her vaqt bir olmay ama bir 20'den 30 adamga yakın ola. 25, 26 avle. Endi men to'shnasini saymadim. İşte her vaqt bir olmay. Kimerde 20, kimerde 30, 25 avle. Ama bayrama bayağı adam geliyor. Bayramda misal üçün bayram namazında bir göze sığmayız biz. Son çare yok, onda koridorda da oturuyorlar. Endi o yanı dibi sement, salkınlık yapay kışta. Anlағаныңыз кібі çölde ot öse deyler. Vatandaşlarımız bu yerler көй yaşlarına faydalı olsun dep, Allah'ның evinde bakçanı oturtkanlar. Her yıl alma armutlarını bu yerde görmek mümkün. Ondan gayrı her hafta dini bilgilerde bu binada berile. Jas kele binan endi muftiyat taraftan Voyinka köyünden apaylarını öğretti ama bizge hoca yok. Men özüm doğrusunu aytқанда okuyup çıkmadım bile, medrese işi bitirmedim. Allah'a şükür samouçkadan öğrendik. Bugün de adamların gereğini, dualarını degendayin cenaze namazı olsun, bile cuma namazı olsun, bayram namazı olsun. Azıcık kitaplar okuyup öğrendik. Allah'a şükür yavaş alıp varıq bu işlerini. Совет бірлігі келгенден соң волость системасы ішке кіре. Ve 1926 senesi Voyinka көй шурасына бағлы олып, 35 азбарда 128 insan kaydetілі. Бұларны ise Almanlar, Ruslar ve Ukrainler teşkil ете. Ve bu yerde Alman mektebi olғаны tazdықлана. Екінші Cihan Cenki vaqtında bu yerden halkımızdan evvel 1941 senesi Almanlarını da birinci Ставропольский крайға, соң ise Сибирге сүргін етелер. Крым опустел после депортации крымских татар. Сюда много было приезжих из Западной Украины, с России. Многие здесь не прижились. Сухой климат, не привыкли. Представьте себе, Вятская губерния, то есть область, оттуда люди приехали. Они в таких условиях не прижились, и многие уехали, а многие остались. И сейчас живут еще их потомки здесь из Волынской области, которые... Bu yerlerde yerleşken köylerde
Халқымыздан соң қауын қарпыз айлесіне айыт олған өсімліктерні етіштіріп, ең бол ұрлықларны топлаған тетқиқат хожалығы олған. Например, была овощеводческая бригада. Ну, вот балка, речка эта снабжала водой. И были очень много овощей, выращивали разнообразных овощей. А потом у нас, когда образовался совхоз, он сначала, это наша Орловка была отделением совхоза воинский, потом он стал совхозом, уже Орловка стала центральной усадьбой совхоза, выделили земли совхоза воинский и совхоз какой-то Днепровский, кажется, уже не помню. И новый совхоз возник. Это был семеноводческий совхоз. Выращивали семена тыквы, огурца, капусту, вот такие овощи. И совхоз очень раскрутился, пошли даже миллионы. И перед самым развалом Советского Союза нам, что повезло, удалось, я тогда в сельском совете как раз работал, удалось заасфальтировать дороги и провести газ. Шынды бұ ерлерге келсеңіз, койның етрафы ешіліктір. Четінде есе топеліклерні аз олса да көрмек мүмкін. Мектепте кой талебелерінен тарих хожасы бұл байырларны огренмеге башлаған. Оказывается, здесь я когда вот этим делом заинтересовался, у нас тут целая группа курганов, но они в основном все распаханы, их только холмики заметны. А один вот такой солидный, мы с учениками туда ходили, замеряли высоту его, где-то он почти 10 метров высоты. Вот, определили мы, конечно, приблизительно, что это или сарматы, или скифы. Вот, ну, интересно было бы копнуть его, но до этого у нас руки не дошли, хоть его пытались, вероятно, копать. Потому что если на вершину поднимешься, то там такие воронки есть, ямы такие вырыты. Насколько я старожилов спрашивал, там никаких ни наблюдательных пунктов не было, ничего во время Великой Отечественной войны. А вот, наверное, копал кто-то, понимаете? Кто-то пытался туда добраться. Вот, так что ничего особого мы не узнали. Но что интересно, у нас вот здесь, на территории, у нас, вот мне ученики, вот Петя Шершнев, когда-то еще был учеником, приносили, вот, как вам сказать, каменные топоры, и причем ну, идеально отшлифованный каменный топор. Остроконечники, как вот раньше учебник истории СССР был, и вот на первой странице был остроконечник с кремня такой. Вот приносили это очень много. У нас же здесь было село, где Новониколаевка село, было рядом немножко, дальше село крымско-татарское Манчук. От него ничего не осталось. Но когда сюда заезжали вот татары массово, меня очень поразила сцена одна была. Встретились крымская татарка, старушка, бабушка одна, и подружка ее с Новониколаевки. Когда-то они вместе друзья были, подружки. И вот они теперь встретились. Какие там слезы были, радость, обнимались, как они. Шымды бұ ер халқы бір-біріні урмет етіп, достане мұйтте яшайлар. Кой шурасына исе 4 кой қошыла. Бұлар Бейбулуш, Новониколаевка, яни жанлар ерлешуы. Бозғана русча ады исе Шатры ве Знаменка. Бұ көйлерде 2000-ге яқын инсанлар аят кечірелер. Произошло благоустройство, можно сказать, наших сел. Были установлены и детские площадки, и площадка для занятия спортом, площадка ГТО большая. Также само в 2018 году был отреставрирован у нас памятник «Братская могила», который мы не могли дождаться, а оно со временем пришло в упадок. А в 2018 году мы провели реставрацию памятника. Какое-то освещение улиц. Люди покупают за свой счет фонари и освещают свои улицы. И на улицах светло. Әрбір қорантаның ве әлбетте койның де өз арзу мақсатлары ола. Бұ ерде истисна дегіл. У нас самая проблема в селе, у нас стоит большое двухэтажное здание на 140 мест, но оно сейчас находится в аварийном состоянии, надо провести капитальный ремонт. Нету ни отопления, ничего. И рабочие места бы были, у нас много детей. Дети ходят в группы кратковременного пребывания, 2 группы у нас. Хотелось бы, конечно, побыстрее ремонта детского сада,
Так что детям надо целый день находиться в школе. Бейболуштан 1,5 километрден соң Нова Николаевка кою келе. Малуматларга көре Нова Николаевка кою тарихи Крым татарларының жанлар ерлешмесінде тізілген. Ноғайлар есе бу ерлерден 1860 сенесі Түркиеге ижрет еткенлер. Ватандашларымыздан соң бу ерлерге Булгар урумларыны кетіріп, Нова Николаевка колониясы тізіле. Ve aynı vakit bu yerler tarihi haritada atsız arqalıq olup, 16 azbarda 90 insan qaydetilgen. 1887 senesi ise Nova Nikolaevka işun volostine kirib, ort qapıға baqqan. Elbette bu yıllarda azbarlarının sayısı 32'ge yetip, ihalesi ise 184 insanға көтерілген. Bu koyның çetinden de Çatırlık özeni keçe. Çölnің em yeşil songsuz sınırlarında güzel bir manzarаны көре bilesiniz. Özende sakin mucize olarak koy hayatını yaraştıra. Şimdi Nova Nikolaevka'da 3 sokak mevcut olup, 200'ge yakın azbarda 500'den ziyade insan hayat geçire. En mühimi bu koyda gaz ötkerilgen. Bu yerde yaşayan halkımız ise pek merhametli ve şendir. Altında yüzü kerimde yar düşersin hatrime. Hatrime düşken de ot yanar yüreğime. Hatrime düşken de ot yanar yüreğime. Dağdan vardım bağı için, gül kopardım sen yar için. Cümleden dostlar düşmandan oldu, ben seni sevgenim için. Cümleden dostlar düşmandan oldu, ben seni sevgenim için. Liniye Hartana umumen 1934 senesi Tuvaq koyunda dünyaga kele. Sürgünlükten soң yakınlarının yanına bu Nova Nikolaevka koyuna 1990 seneleri qaytıp kele. Ben gelgenden beri bilirim bu Kazakların yaşlar öse город. Şehre gidiyorlar. Anaları babaları kalıyor bunda. Bunların da kartop ekey. Kartop babalarında kartopla beraber mal bakar der, конечно. Mal bakıp işte onu faydalasını, babalarına yardım edip işte bakar der. Kartlar otururdu bunda. Şimdi o kartlar da ölüp gittiğinde. Ama Liniye Hartana bu yerlerini sakinlerle sözleşip, koy hakkında çok malumatlarını bilip algan. Bu koy bu yerde değil iken, o Dalinka'ya yakın iken bu koy. Şimdi yerlerinde çöl olup kaldı. Koy bu yana almıştı bir parça deyimle mesli halklar. Son siz gittikten son değil halklar. Bu yerlerini Belarus'tan aydadır değil. Zıt perot Belarus'tan aydadır altın kadar değil. Altın da var değil. Kırım Tatar'ın evleri bunda bu çöl noğayların evleri yerin dibine olgan. Penceresi onda tepeye cam iken. Soğuk iken bunda. Şimdi digişil davalar değil. Bunda pek soğuk iken. Bunda bu noğaylar Ali bugün söylüyor onu. Bunda bir soğuk olurdu, mamlayan çatlar. Mamlayan çatlar değiller. Bu şimdi öyle soğuk olmuyor конечно. O vakitte pek soğuk olurdu, kalın kar yağardı değil. Evleri yerin dibineydi, paçtı değil, penceresi tepeydi değil. Sonra yakmaya bunda dağ yok, ağaç yok, ot. Ot ya işte o xoruz değil, ne değil Kazakçasına. Kustardaki değiller Kazakçaya Tatarca çalı. Tatarcasına çalı. Çalı yakar derken, toban yakar derken bunda buğday öseyecek. Toban yakar derken. O toba peçkaları yerin dibine, fırınları. O tobanları bundan tıkıp yakaylar onda, kitey ateş. Sonunda da
утбек пішірейлер. Ления ханым бүгін де бүгін өз шеңлігінен кележек несілге ибрет олып келе. Оның еві есе тарих хазинелеріні өзінде сақлай. 60 сенелерге айыт олған сет торде тұрып мұсафірлеріні беклей. Көйге біріншілерден келген дабыр ватандашымыз Дилавер ағамыздыр. Оның сөзлеріне көре, евеллері көйде ев сатын алмаға қиын олған. Өзбекстанда mühendislik университетіні бітіріп, çalışқан инсан, ондан да ғайры арби кафедраны бітіріп, офицер олған Дилавер аға бұл ерде мектепке ішке кіріп оламай. Бірінші еллары ішсізліктен айванда баққан. Son mecbur aldılar gerek olganda. Mektepte de işledik. O kaçı skotnik olup çalıştım. Stroykada çalıştım. Hocalık yaptım. Труд, ОБЖ değiller işte. Охрана безопасности жизни деятельности. Böyle. Mektepte okuyan ballar var idi, çok ballar var idi. Uların da alı nasıl diyeyim? Mektebin bitirgen son bir yerge kirip okuması pek kıyın idi. O halde bedava okuma çaresi yok idi. Hepsi kapikinin oku. Çaresi olgan okugan olsa okugandır. Son iş tapması da son kıyın idi. Diplom algan son. Çok yaşlar bana şimdi köyde kalıp gitken okumayıp işte. Şimdi de kaldılar işte. Ne diyeyim işte. Koy mal bakaylar işte öyle. Ariza yazdıraydılar. Mecbur yazdıraydılar bizim halka ariza. На каком языке хотите обучаться? Anlamagan soy hepsi yazaydı na Ruskum. Sonra anlatsan böyle olmaz, son bizim til olmayacaktı. Yavrular bitirse son hayda varacak diye, anasını babası da öyle diye. Ama halde kıyın hep onun için hep Rusça okuyordu. Şimdi ise көйде 50-ге якын қоранда яшай. Elbette evvelleri noğaylarının bay çöllerinden böyle көйге çevirildi. Çünkü insanlar bu yerlerde işini tapıp olamaylar. Yerini işletmek için sponsorlar gerek. Köy insanları ise mal koyu asırap, teplitsalarda çalışarlar. Okumak gerek, zanaat gerek. Zanaat şimdiki zamanda nasıl zanaat, ne diyorlar, востребованные специальности diyorlar. Onun için öyle zanaatı okumak gerek. Çaresi olsa o zanaattan işlemek gerek. O işlesen son, ne diyorlar, perspektiva oluyor. İşlemesen başka bir zanaatın böyle olup da başka işte işlesen перспектива olmay. Resmi statistikaga göre, Kırım'da 2000-ci senelerden son 12 meskun yerler yok olmağa başladı. Şimdi 947 köyden 6 tanesi boş ya da bir-iki insan yaşay. Bu köylerinin sırasına Znamenka kire. Mında 25 insan resmi olarak hesapta tursa da, çoğusu insanlar bu yerlerde yaşamaylar. Köyde bir sokak ve boş evler turam. Köynin çoğusu sakinleri yakında olgan Bozgana köyüne köçkenler. Mında elbette çoğluk. Kırım Hanlığı devrinde küçük bey buluş yerleri olgan. Şimdi 77 korantada 200'ge yakın insan yaşay. Neticede bu köylerde insanlar çaresine göre bostanlarga bir şey ekip hayat geçireler. Tuğan yurtum, men sen üçün ufacık zerrem. Senin büyük gözlerine көрünmem dep İsa Abdurrahman aytaydı. Keliniz hepimiz beraberlikte olup tariximizni ve medeni bilgilerimizni hatırlap inkişaf etsek, bizim kudretimiz dünyaga tanılır.